kepada audiens di luar sana mesti tertanya apa yang dikatakan dengan my derm ni. Okay, my derm. Saya punya derm is kulit lah. So basically by definition it's supposed to be kulit saya. Tapi untuk fahaman lebih it's kepingan-kepingan kulit manusia. In our case, kulit pesakit kita sendiri yang kita ambil dan kita kembang biakkan dalam makmal GNP kita untuk digunakan bagi masalah ketika dia menghadapi huge skin loss. The keyword is skin loss. It has to be huge, major, massive. So, bila ada kehilangan kulit, selalunya di hospital kita buat SSG. Betul. Which is always the chance of recovery 50-50. Motif utama adalah untuk cover secepat mungkin. Because bila you tak cover, of course your nerve endings kat situ akan menjerit-jerit. That's why kesakitan yang amat sangat happens, right? That's why you have to cover. Temporary ke tak temporary, but the best is cover dengan your own skin. So itu yang kita punya first objective. Second baru cosmesis lah, nampak cantik, tak ada scar. First the functional lah, yang nak pastikan kita ada functioning skin. Yang penting.